Kaseng hinyop National Liberation Council mata kasing alai tarik unai lar arjar puar kala rai ban pha ye kin laingot kin ngalam jo kaseng kim yeshim menta ha ka jekkan jesuk apreng jo kaseng HNLC kasokan Meghalaya war kasokan preng kini ki laingot ki bakaseng kara jiet bala ai board makin shimata ha jekkan jesuk kilong ubai chairman uba man bhalang jerwa angta political secretary uba Aristelo Thomi bat foreign secretary uba prang kepa dingdo kini kalau kat kum ka keruak bala pelai bala pha do ba aseng ke panong trau belum general secretary bala baju ko poru secretary juga dalam juga seng kinwan kat ru ba angot ki sipai pahara jongki nan ki personal security kita kilong uba aibol lembar banyang ba kum uru uba strongji lengdo kaseng akan ka keruak kali tu ru ba dina ru kesam arjar sa ko terwa sa sokar teman-teman wan jaga jesuk lagi ni kajing terojeki kam simla poi senuru ulah kata kepor ke kongres ke bat ya ke bor hak sukar jela ba kunjuru hak sukar pedeng but dia kasnam ada khatsa ke por ba anglong lat u aras musyari ya ke jela Meghalaya hak bor terwa biang ya ke jikan yesuk ba kaseng kala shim ba klara banwan biang sekami ke jing yesuk dia kata kasnam ru ong kaseng kam simla poi senuru ba dia hadin ba disim kya jo sarkar NDA ba ka de ke jing kren yesuk kala ya chmat bat kala stang ban pau ki kam kijam laman karo hang ni ba na kalyang jaka saka jela kala thung yo ba Peter khar bolong u IS barim jaka saka jela bang long no mikmat kanu na pun kren so na kalyang jaka saka ba na kalyang jaka seng pat kala thung yo ba sadon bala banong u ksiang na kalyang jaka seng ba sadon bala u de president jaka seng hinyot National Youth Front kaju ko por ka seng ru ka lapan pau ko jing so comment ba dei ka jing trestom jong AK Mishra ubalang retired IPS officer beri nak kata Ministry of Home Affairs akabar rengkat bakini ki nang mikmat nak kalian jaka seng bat mbiur kini mikmat nak kalian jaka soal jela kalian nak kamtaban pois pendika bi jong jengken yesuk ubasan ke panau trau la pun pau ke sokmen baka sokar kala ailat ikin nang jaka seng ya kata ka safe passage ni kata bakana phasha yin kam kono ko jeng penwet dan kono ko jeng pendik iki bagi simata kan ke jekren yesuk